Nongere mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mudahwema kuba natwe mudukurikirana umunsi ku wundi muri mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Bayikaze muri gahunda zacu z'amakuru. Nyuma yaho Minubumwe ni minisiteri ifite mu nshingano harimo n'ibikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, igaragaje yuko kuri inshuro ya 28 igikorwa cyo kwibuka kizaba, ariko ibijyanye n'urugendo rwo kwibuka rwa Walk to Remember rutazigera ruba bitewe nuko hakiri ingamba zigomba kubahirizwa zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Hari abantu rero batigeze bagenda babyishimira. Hari uwagize uti yitwa Isaac Kiza, ni umunyamakuru mu Rwanda, yagize ati ubu urugendo n'umugoroba wo kwibuka nivyo byahungabanya ingamba zo gukomeza kurwanya COVID-19 koko. Ati ibindi byose ko biba, ati bitaramo, imipira, siporo, car free day ndetse n'ibindi bitandukanye, ati ibi nivyo byabuza gahunda yo gukora urugendo rwo kwibuka Walk to Remember. Ni Isaac Kiza akomeje kugenda abyibazaho. Ni Minubumwe yari yavuze yuko ati bitewe nuko igihugu kikiri mu bihe bidasanzwe byo kwirinda COVID-19, muri gahunda yo kwibuka ku nshuro 28 uyu mwaka ntabwo hazabaho urugendo rwo kwibuka rwa Walk to Remember. Umugoroba wo kwibuka nawo uzabera muri studio za Radio Rwanda, RBA na Rwanda TV, nkuko yakomeje kugenda abigarukaho. Iyi akaba ari minisiteri rero y'ubumwe bw'abanyarwanda, akaba rero inafite mu nshingano ibikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Rero ntabwo kigeze rero bishimisha bamwe mu banyarwanda bavuga yuko niba ibikorwa by'umupira biba, ibikorwa bya siporo rusange bisigaye biba, za car free day, niba abantu bitabira ibitaramo, niba abantu bajya mu tubari, masaka yanongerewe, ni gute urugendo rwo kwibuka rudashobora kuba kandi abanyarwanda bazi icyo bibamariye cyangwa se bazi icyo bimaze kuba bakwibuka jenoside yakorewe abatutsi no kuba bakifatanya muri urugendo rwo kwibuka Walk to Remember ndetse n'umugoroba wo kwibuka urusanzwe ubera muri stade Amahoro i Remera. Ariko kuri inshuro bikaba batazagira biba kubera yuko hari ingamba zigomba kubahirizwa zo kwirinda COVID-19. Ariko abantu bakibaza niba ibitaramo biba, niba utubari dufunguye, niba za siporo rusange ziba, za car free day, ati ni gute ibi byo bitaba? Ese ibi nibyo byabangamira gahunda yo gukomeza kwirinda COVID-19? Ibyatumye rero abanyarwanda bakomeza kwibaza byinshi cyane, akaba rero bifuza yuko iki gikorwa cyazaba. Ni mu gihe rero kwibuka ku nshuro 28 bigomba gutangira ku itariki ya 7 birumvikana z'ukwezi kwa 4 2022, bikazasohoka ku itariki ya 13 ku itariki ya 14 gutyo nkuko bisanzwe bigenda. Ariko abari icyumweru cyo kwibuka kuko muri kwibuka byose bisanzwe bikorwa mu minsi igera mu 100. Mu makuru yandi, umuvugizi wa guverinoma ntiyishimiye indishyi zagenewe abagizweho ingaruka n'ibitero bya MRCD-FLN ya Bwana Paul Rusesabagina. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makaro yagaragaje ko atishimiye indishyi urukiko rw'ubujurire rwageneye abagizweho ingaruka n'ibitero umutwe witwaje intwaro wa MRCD-FLN wagabye umwaka wa 2018-2019. Kuri wa 4 Mata 2022 nibwo urukiko rw'ubujurire rwakatiye Paul Rusesabagina wari umuyobozi w'ihuriro MRCD-FLN rishamikiyeho umutwe wa FLN, abari abavugizi Nsabimana Karise Sankara, Nsengiyumva Herman, abari mu buyobozi bukuru bw'uyu mutwe n'abari abarwanyi bawo bose hamwe uko ari 21. Rusesabagina yakatiwe igifungo cy'imyaka 25, yari yaranakatiwe n'urukiko rukuru muri Nzeri 21. Nsabimana akatirwa imyaka 15, Nsengimana akatirwa imyaka 7. Muri rusange rero igifungo bose bakatiwe kiri hagati y'imyaka 25 n'imyaka 3. Nyuma y'isuzuma n'ubusesenguzi ku ndishyi urukiko rukuru rwageneye abagizweho ingaruka n'ibitero bya MRCD-FLN ndetse n'ubujurire kuri ingingo, urukiko rw'ubujurire rwanzuye ko abatarazigenewe bagomba kuzihabwa, abagomba kuzongererwa nabo zitagomba rero kongererwa cyangwa se ngo zigabanywe. Mu batari baragenewe indishyi urukiko rwategetse ko bagomba kuzihabwa harimo uwitwa Nyiraminani Daniel ndetse na Mugisha Gashumba Yves, bagenewe miliyoni 2 buri wese. Bwimba Vianney wagenewe miliyoni 1.5 na Ntibaziranye Samuel wagenewe miliyoni 1 amafaranga y'u Rwanda. Alpha Express itwara abagenzi yagenewe indishyi ya miliyoni 80 ibihumbi 100 kubera imodoka yayo yatwikiwe n'abarwanya MRCD-FLN muri parike ya Nyungwe, zikaba ari nazo yari yaragenewe n'urukiko rukuru. Naho Omega Express yo yagenewe miliyoni 164 n'ibihumbi 200 kubera imodoka zayo ebyiri zatwitswe, ikaba ariyo yari yaragenewe n'urukiko rukuru. Maître Ndutiye Yusufu watwikiwe imodoka muri Nyungwe yari yaragenewe indishyi miliyoni 7, ariko urukiko rw'ubujurire rwasanze akwiye miliyoni 14 n'ibihumbi 700. Uwitwa Kayitesi Alice wasabaga miliyoni 50 yagumishirijweho indishyi ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda.
wari gitifu umurenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru nawe watwikiwe imodoka akanaraswa yagenewe indishyi ya miliyoni 27,400 mu gihe yasabaga miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Witwa Mukashyaka Josephine wiciwe umugabo mu gitero cya Mercedes-Benz babyaranye abana babiri yagenewe indishyi ya miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Undi witwa Ingabire Marie Chantal nawe wiciwe umugabo nawe agenerwa indishyi ya miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Uwitwa Vugimana Jean Marie Vianney watwikiwe moto yagenewe indishyi y'ibihumbi 600, naho Karengabo wakomerekejwe agenerwa miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda na miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda y'igihembo cy'avoka n'ikurikirana rubanza. Rugero Nyange Dominique na Ntabareshya Dative baburiye umwana wabo mu gitero kuko yaje kwicwa, basabaga indishyi ya miliyoni 17 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko urukiko rw'ubujurire rwanzuye ko bagomba guhabwa miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma nyuma yo kumva indishyi zagenewe abagizweho ingaruka n'ibi bitero kuri wa 5 Mata 2022 yatangaje ko ashyigikiye abagizweho ingaruka n'ibi bitero bitewe n'ibihe bikomeye cyane banyuzemo, ariko agaragaza ko atishimiye iyi ndishyi. Yagize ati uyu munsi umutima wacu uri kumwe n'abagizweho ingaruka n'ibitero bya Mercedes-Benz ya Paul Rusesabagina, kuko hejuru y'akababaro n'ihungabana babana nabyo, ati haniyongereyeho igihe kitoroshye cy'ibyumweru byinshi cyane by'ubujurire, nibura ntibanabonye indishyi bifuzaga. Urubanza ku rwego rw'ubujurire rwatangiye tariki ya 17 Mutarama 2022 rupfundikirwa ku itariki 21 Gashyantare 2022, rwari rumaze iminsi 45 rwandikwa bitewe n'ubwinshi bw'abaregwa n'abaregera indishyi nk'uko byagiye bigarukwaho. Duce muri Korea ya Ruguru iravuga yuko izakoresha intwaro kirimbuzi nishotorwa na Korea y'Amajyepfo nk'uko bagiye babigarukaho n'ibitangazamakuru byo muri Korea ya Ruguru. Mushiki wa Kim Jong Un umuyobozi wa Korea ya Ruguru yateye ubwoba Korea y'Epfo, avuga ko batazazuyaza gukoresha intwaro za kirimbuzi niyishotora. Nyuma yaho Seoul n'umurwa mukuru wa Korea y'Epfo imaze kwerekana ubushobozi bwayo bwo kugaba ibitero mu majyaruguru. Wa kabiri Kim Yo Jong mu itangazo ryashyizweho ahagaragara n'ibitangazamakuru bya leta ya Korea ya Ruguru yavuze ko minisitiri w'ingabo muri Korea y'Epfo witwa Suhuk aherutse kuvuga ku bijyanye no kugaba ibitero yise inzozi nziza ndetse n'ubusazi. Yashimangiye ko mu gihe Korea ya Ruguru idashaka ko haba indi ntambara ku kirwa cya Korea, izasubizanya intwaro za kirimbuzi mu gihe Amajyepfo yahitamo ibitero simusiga cyangwa se ibindi bitero. Ibyo bikaba byatuma ingabo z'Amajyepfo zirimbuka burundu. Rachel Munyongri umusesenguzi w'umushinga wa 38 North ukorera muri Amerika ukurikirana Korea ya Ruguru yavuze ko ibyo Kim anenga bishoboka cyane ko bireba perezida wa Korea y'Epfo mushya watowe witwa Yoon Suk Yeol wasabye kurushaho kubaka ubwirinzi bukomeye cyane bwo kwirinda Korea ya Ruguru. Iyi nkuru dukesha Al Jazeera ivuga ko ari ku nshuro ya kabiri mushiki wa Kim Jong Un arakara asubiramo ibitekerezo bya Su mu minsi 3. Ati ku cyumweru yavuze ko aya magambo ari uburangare, maze avuga ko Amajyepfo agomba kwitoza ikinyabupfura niba ishaka gukumira ibiza. Korea ya Ruguru yihanangirije inshuro nyinshi cyane ko yiteguye gukoresha intwaro zayo za kirimbuzi mu gihe yaba ibangamiwe n'abo bahanganye, kandi yihutisha iterambere ry'intwaro z'igisirikare cyayo kuva Kim yatangira kuyobora mu myaka irenga 10 ishize. Yahagaritse by'agateganyo kugerageza ibisasu biraswa kure n'ibya kirimbuzi igihe perezida wa Amerika mu gihe Donald Trump yemeraga guhura na Kim Jong Un mu nama zitari zarigeze zibaho. Inzira ya diplomasi yasenyutse muri 2018-2019 kandi ibiganiro ku kugabanya intwaro za kirimbuzi byarahagaritswe kuva icyo gihe. Ubu Kim bigaragara ko yasubiye mu buyobozi bwa gisirikare agerageza kujyana Amerika mu biganiro, aho Pyongyang muri aya mezi yaburiye ibikorwa byo kugerageza intwaro zayo, ndetse mu kwezi gushize ikaba yaragerageje igisaso cya misile ballistic ubwoko yaherukaga kugerageza muri 2017, kandi abahanga bamwe bavuga ko hashobora gukurikiraho kugerageza igisaso cya kirimbuzi. Biteganyijwe ko mu mpera z'uko kwezi Korea ya Ruguru izizihiza isabukuru y'imyaka 110 y'ivuka rya Kim wa kabiri Sung, sekuru wa Kim Jong Un.
mu bisanzwe rero Pyongyang ikaba ikunda rero kwizihiza amasabukuru y'ingenzi mu gihugu mu karasisi ka gisirikare mu kugerageza intwaro zikomeye cyangwa se kohereza ibyogajuru mu kirere. Mu Rwanda sentare yungururizwamwo imanza yagumijeho igifungo c'imyaka 25 cari cakatiwe Rusesabagina Paul kubera uruhara yagirizwa mu bikorwa by'iterabwoba mu gihe Nsabimana Calixte Batazira Sankara yagabanirijwe igihano avanwa ku myaka 20 ahanishwa imyaka 15. Kuri telefone turi kumwe n'umenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi. Asumta, wiriwe? Wiriwe neza. Isomwa ry'ubwo rubanza ryagenze gute? Rigeze he? Yego urakoze. Ubu nakubwira ko kuva mu gitondo saa 3 za mu gitondo kugeza aka kanya mu rukiko rw'ubujurire baracyari muri ibi bikorwa byo gusoma uru rubanza. Ubu ikigezweho ni ugusoma ibyerekeranye n'abaregeye indishyi, nicyo cyiciro kiriho, ariko nk'uko wari umaze kubivuga Nsabimana Calixte Sankara ndetse na Rusesabagina n'abandi bareganwa bo bamaze gukatirwa ibyaha, bahanishwa ibyaha by'iterabwoba. Sankara bumvise ko bamugabanyirije ibihano basigaza imyaka 15 bamukuye kuri 20, naho Rusesabagina we bamuhamya igifungo cy'imyaka 25 nk'uko na mbere yari yagihawe. Urukiko rw'ubujurire ruvuga ko impamvu habayeho nk'inyoroshyacyaha batamuhaye igifungo cya burundu nk'uko ubushinjacyaha bwari bwakimusabiye ari uko ari ubwa mbere yarakurikiranyweho ibyaha mu nkiko. Naho ibyo urukiko rubanza rwari rwashingiyeho rw'uko yireze urukiko rw'ubujurire bavuze ko ukwirega kwa Rusesabagina ntaho gushingiye kuko yireza mu bugenzacyaha, ariko ageze mu rukiko ntiyongera kwirega, ntiyongera no kuburana, ndetse agira naho yivana mu rubanza. Abaregwa bo bakiriye gute isomwa ry'urubanza ry'ibihano bahawe? Yego, abaregwa hate bose bari mu rukiko usibye Rusesabagina wikuye nyine mu rubanza. Ntabwo kugeza ubu ngubu kuko bakiri imbere y'umucamanza ntabwo baravuga uko babyakiriye. Gusa icyo nakubwira ni uko nubwo batabyishimira, uru ni urwego rwa nyuma maze kuvugana n'umuvugizi w'inkiko mu Rwanda ambwira ko urwego rw'ubujurire rwo rwa nyuma, ko nta rundi rwego bemerewe kujuririramo.